Kementerian Luar Negeri Rusia membagikan foto pertemuan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi di Tunsi, Tiongkok, Rabu tanggal 30 Maret. Pertemuan keduanya di sela-sela pertemuan negara tetangga Afghanistan di Tiongkok. Menlu Retno saat ini berada di Tunsi atas undangan dari Tiongkok. Pertemuan di Tunsi yang dihadiri oleh kedua menlu tersebut merupakan acara yang membahas negara tetangga Afghanistan, termasuk Rusia. Dalam kesempatan sebelumnya, Menlu Retno menyatakan ketegasan Indonesia bahwa prioritas utama adalah menciptakan Afghanistan yang aman, damai dan sejahtera bagi rakyatnya. То решения нет. Если ты против, ну скажи об этом. Это, знаете, такая круговая порука. Вот, все говорят, ну, видите, я-то против, но они все хотят консенсуса. И консенсус этот формируется агрессивным русофобским меньшинством. Прежде всего Прибалтика, к моему огромному сожалению, Польша, Дания в последнее время. Ну и сейчас у них